Nyuma y'iminsi myinshi inkuru za Papa Francis ziza zitandukanye, bamwe bakavuga ko ari kwa muganga, abandi ati yasubiye mu mirimo ye. Noneho kuri uyu wa mbere ku isaha ya 1:35 byatangajwe ko Papa Francis ibye byarangiye ku myaka 48 y'amavuko yari amaze kugeza. Byatangajwe ku mbuga za Vatikani ko Papa yitabye Imana ku wa mbere, ariko inkuru izivuga ko Papa Francis ngo burya yari yitabye Imana kuri Pasika ku itariki ya 20 Mata 2025. Mu magambo yakoreshejwe na Cardinal Pirre yagize ati: "Dear brothers and sisters, with deep sorrow I must announce the death of our Holy Father Francis." Basaza bacu na bashiki bacu, mu gahinda kenshi mbatangarije urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francisco. Yongeyeho ko Papa Francis yitabiye Imana mu rugo rwe Casa Santa Marta ruri n'ubundi muri Vatikani. Papa Francis yazize indwara ya double pneumonia, bikaba ari uburwayi bukomeye bwo guhumeka buba bwafashe ibihaha byombi. Hari n'ababyita guturika kw'ibihaha byombi. Mu baganga bakunze kwiyita umubu w'ibihaha, ufatira ibihaha byombi icyarimwe. Iyi rero yibasira cyane abana bato ndetse n'abageze mu zabukuru batagifite ubudahangarwa bukomeye. Mu kwezi kwa Mutarama 2025 Papa Francis yabaye nk'uca amarenga ko ibye biri hafi kurangira, asohora igitabo yise Hope cyangwa se icyizere, aho yavuze amateka ye yose, ubuzima bwe bwite ndetse n'ubw'ubuyobozi nka Papa. Jorge Mario Bergoglio uzwi nka Papa Francis yavukiye i Buenos Aires muri Argentine ku itariki ya 17 Ukuboza mu 1936. Uyu yari imfura mu bana batanu b'ababyeyi b'Abataliyani. Se umubyara Mario Jose Bergoglio yari umucungamari wimukiye muri Argentine mu 1929 ahunga ubutegetsi bwa Benito Mussolini. Naho nyina umubyara akaba Regina Maria Sivori, umubyeyi w'umunyabukorikori cyangwa se artiste wavukiye muri Buenos muri Argentine. Bergoglio yakuriye mu muryango wicisha bugufi cyane. Yize mu ishuri rya tekinike rya Escuela Técnica Industrial, aho yakuye impamyabumenyi y'ubumenyi mu by'imiti. Mu buto bwe yagize ikibazo cy'uburwayi bukomeye bw'ibihaha, bituma akurwamo igice cy'uruhande rumwe rw'uruhago, ndetse benshi babihuza n'indwara yamuhitanye kuri iki cyumweru. Mu 1958 ubwo yari afite imyaka 21, bivugwa ko ngo yakoze amasengesho ye bwite yo kwiyiriza, maze aho yarangirije ngo akuramo umuhamagaro wo kwiga iyobokamana mu iseminari, ibintu bitatunguye ababyeyi be na gato. Hanyuma yinjiye mu iseminari ya Villa Devoto, aba ariho atangira ubuzima bwe bwo muri Kiliziya Gatolika. Nyuma y'imyaka 3 yonyine ngo yari amaze kugaragaza ubushake bwinshi bwo gukorera Kiliziya, ndetse ngo ibi byashyigikirwaga n'ubuhanga yari yifitiye bwe bwite. Maze yinjira mu muryango w'abayezuiti cyangwa se Society of Jesus. Aha yinjiyemo nk'umunyeshuri. Aha yahigiye filozofiya yo ku rwego rwo hejuru mu ishuri rikuru rya San Jose. Nyuma yaho yagiye afasha uno muryango mu bijyanye no kwigisha abakiri bato, yigishije isomo ry'ubuvanganzo n'imitekerereze mu mashuri atandukanye, harimo Collège de la Immaculada. Iyi ngiyi yari y'abaconceptioniste, ndetse na Collège del Salvador. Mu mwaka w'1969 Jorge Mario Bergoglio yageze ku kintu gikomeye yifuzaga mu buzima bwe, maze agirwa padiri ku itariki 13 Ukuboza uwo mwaka n'ubundi. Bitewe n'uko Padiri Bergoglio yagaragazaga umuhamagaro cyane mu murimo we, mu 1973 yagizwe umuyobozi mukuru w'abayezuiti muri Argentine. Aka kazi yagakoze kugeza mu 1979. Nyuma yaho yabaye umuyobozi w'ishuri rya Colegio Máximo de San Jose ndetse n'umwarimu wa teolojiya.
hanyuma mu cya 992 yagizwe umwepiskopi wungirije wa Buenos Aires, nyuma agirwa arkiyepiskopi mu cya 998. Muri 2001 Papa Yohani Paulo wa kabiri yamugize kardinali, hanyuma aba perezida w'inama y'abepiskopi ba Argentine kuva muri 2005 kugeza muri 2011. Nyuma y'uko Papa Benedicto wa 16 yeguye muri 2013, Bergoglio yatowe nka Papa ku itariki 16 Werurwe 2013. Aba Papa wa mbere waturutse muri Amerika y'Amajyepfo ndetse n'umwe mu bayezuiti. Yahisemo izina rya Francis mu rwego rwo kwerekana ukwicisha bugufi no kwiyegurira abakene, akurikije urugero rwa Mutagatifu Francis wa Assisi, uzwi nk'umutagatifu wicishaga bugufi cyane. Mu gihe cy'ubupapa bwa Papa Francis kuva muri 2013 kugeza apfuye muri 2025, hari ibintu byinshi byavuzwe cyane bigateza impaka n'imvururu mu itorero Gatolika n'isi yose. Nubwo yashyigikiwe n'abatari bake kubera impinduramatwara yagerageje kuzana, hari n'abamunenze cyane cyane ab'igitsure n'abakomeye ku mahame ya kera. Papa Francis yagiye anengwa uburyo yitwaye ku byaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina byakozwe n'abihaye Imana. Muri 2018 yemeye ko yakoze amakosa akomeye mu gucira imanza ikibazo cy'ihohotera ryakorewe muri Chile, aho yaje gusaba imbabazi kubwo gushyigikira Musenyeri Juan Barros washinjwaga kwirengagiza ihohotera ryakorewe umupadiri Fernando Cardima. Nubwo yashyizeho amategeko mashya yo kurwanya ihohotera, abaharanira uburenganzira bw'abarokotse bavuze ko ayo mategeko atagize icyo ahindura mu by'ukuri. Papa Francis kandi yagaragaje imvugo itandukanye n'iy'abamubanjirije ku bijyanye n'abaryamana bahuje ibitsina. Muri 2013 yavuze ati, "Ndinde wo kubacira urubanza." Ariko kandi yagiye anengwa kubera amagambo yakoresheje muri 2024, aho bivuga ko yakoresheje ijambo ry'isesereza ku baryamana bahuje ibitsina, bikamuviramo gusaba imbabazi. Hari aho Papa Francis yagiye anengwa ku bijyanye n'imvugo yakoresheje ku bana n'abagore. Urugero, muri 2018 yavuze ko ababyeyi bafite abana baryamana bahuje ibitsina bakwiye kubajyana kwa muganga, bikamuviramo kunengwa cyane. Ndetse muri 2024 Musenyeri Cardinal Pirre yirukanywe mu itorero azira gushinja Papa Francis ubuyobe no kwigomeka ku itorero. Vigano yagiye anenga cyane uburyo Papa Francis yayoboraga, avuga ko atubahiriza inyigisho za kera z'itorero. Reka nguhe urugero. Papa Francis yagerageje kugirana umubano n'Ubushinwa, aho Vatikani yemeye ko leta ya Beijing igira uruhare mu itangwa ry'abepiskopi. Ibi byateje impaka cyane, bamwe bavuga ko ari ugucuruza ubwisanzure bw'itorero. Nanone kandi yagerageje kugirana umubano n'Uburusiya, ariko ibyo biganiro ntibyagenze neza nk'uko byari byitezwe. Mwarabyumvise cyane. Papa yongeye kuvuga cyane ndetse aranavugwa cyane, aho yemeye ko abagore bagira uruhare mu myanzuro y'inama nkuru z'itorero cyangwa se sinode, nubwo atigeze yemera ko bahabwa ubusaserodoti. Ariko mbere ye nta mugore wahabwaga ijambo muri sinode. Mu kiganiro cy'ubushize nari nababwiye ibijyanye n'ubuhanuzi bwa Michel de Nostradame, umuhanuzi w'inyenyeri wari wahanuye ko muri uyu mwaka umupapa uzaba uriho azitaba Imana azize indwara, hanyuma agakurikirwa n'undi mupapa yise uw'umwijima. Ndetse uyu Baba Vanga yamwise Pierre. Mwibutse ko Baba Vanga nawe yari umuhanuzi ukomeye. Uribuka kandi ko nakubwiye umwe mu bakardinali bakomeye bari Vatikani witwa Pietro Parolin, ari nawe uri mu bageze mbere kuri Papa Francis igihe yafatwaga muri Gashyantare uyu mwaka.
niba utarumvise iki kiganiro unyaruke usubire inyuma wongere ucyumve. Ngereka amagarikira aha, nitwa Regis, ndabashimiye cyane.